Ya lo mfana ke into emqoka ngayo kungaye lo mfana lo. Oh igenge kwaDlamini le. Kodwa wena wakha eAmerica wayiqala phansi negenge yakhe. Uqala nje kuba khona iAmerica yonke into. Yonke nje iphesheya wena ke lo wayesigcila so isigcila sasinemoya emkhulu kakhulu wayenemoya eminingi yedlozi. Wabulawa ngoba yena wayehlakaniphile futhi kwaze ukubona izinto kude waseyabulawa kodwa this is a guy oyi-foundation yento eyiningi e-Europe ngoba Europe ukhuluma nge-America yonke yena mqambi wakhe kunayo yonke isidi yakhe kuthiwa kunte kunte. Kodwa ke isithombe yenye isifundo efuna sibe naso empilweni ukuthi kwenzakalani ngalo mfana ngoba igenge yonke ethatha la e-Afrika idayiswa le yaDlamini. Kuboshwa iy'nkabi ithatha khona kodwa le phesheya-ke bekuboshwela umuntu omnyama kanje kube into nje yokwenziwa noma ngoba emnyama kubeboshelwa nje kanje wabona nje mawubuka nje yabo yonke lento kona khuluma ngobandlululo ukudala kwalo kudala lokho ubona wenziwa kanjani yenziwa nje umuntu emnyama isembo lonke lizofuneke zaziwe uzazi ngenkane mangazi ayingeke silunga into olalela kuphela nenkosi. Umuzi ongihluphe kakhulu more than 25 years ngihlushwa balawo makhelwane bayathakatha umama khona hamba phezulu intombazane le ayinenhliziyo njengonina hey ihlala ichuka umlomo njengonina and iyona ke le ithi my mabafana bontshontsha ihlahla amehlo eminyaka icula ingoma ikubuke lapho mayade bentshontsha egcekeni lakho engcono okuningi walo muzi iyona ke wathi awube into ekukusiza kakhulu umama ondize emoyeni so phela inkani kancane wena undize emoyeni mfazi isizonke likhona uma uthi nomakhelwane wophila kanjani kunomakhelwane abanjani ayitshela basile yakikiza makubona ingane nikazi zontshwa.